es la razón de que hayan emprendido esta gira por Argentina, por nuestro país? Pita gospođa da li koji je razlog da ste počeli ovu izložbu baš u Argentini, u našoj zemlji? Dakle, Argentina nam se činila kao najpogodnija za početak takve jedne izložbe izvan Hrvatske, iz razloga što je, po našim spoznajama, u Argentini živi jedan od najvećih hrvatskih zajednica u iseljeništvu. Poznata je po velikom broju Hrvata koji su uspješni ljudi ovdje u Argentini. Poznato je još i to da je na iseljeništvu u Argentini vrlo slojevito i da nisu imali baš direktnih kontakata sa domovinom kao što su imali iseljeni Hrvati u evropskim zemljama, jer je Argentina zaista daleko. I onda smo odlučili pokušati to napraviti ovdje zbog toga što mi kad idemo negdje na nekakav put i radimo nešto, znači mora i za nas biti nekakav rezultat. Tako da ovdje to možemo postići zbog brojčanosti ljudi, Hrvata koji su ovdje naseljeni, koji ovdje žive i koliko vidim, što me jako veseli, stvarno su dobri Argentinci i dobri Hrvati. Comenzaron su gira, eligieron Argentina porque es un lugar donde hay mucha colectividad, muchos descendientes de croata y mucha colectividad llegó como inmigrantes a Argentina. Como está tan lejos de Croacia, pensaron, comenzamos allí, que hay tanta gente, que nos va a venir bien que todos vean, porque Europa, si van por otros lados, están más cerca, tienen acceso a más contacto con Croacia.